ខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យខាងស្ទឹងត្រែងគាត់មើលកាយឡាញឲ្យគាត់នៅតែយល់ធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងឥឡូវបើកមីសេចគាត់សិននេះគាត់មើលកាយឡាញឲ្យធ្វើអត់កើតទេឥឡូវយើងមើលស្ទឹងត្រែង011ហ្នឹង register អត់បានខ្ញុំដឹង let long នៅកន្លែងណាទេឥឡូវយើងឆែក recent សិនមូលហេតុអី copy សាយមកបើកNIM NIMF មកតើមកទៀតយើងមើល port វាមុនយើងចូលកន្លែង infrastructure ចូល IP network IP device management ហ្នឹងយើងមើល port វាសិនតើ port វាទំនេរឬអត់គេ register អត់បានមានទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង port select សាយមកហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង coupler អាហ្នឹង register អត់បានហើយ let long ទៀត register អត់បានដែរលេង search មើលចុច search select metro ហើយ search device មកវាចេញ device មកចេញ device ហើយ search port ក្នុង device old device switch ហ្នឹងមកតើ switch មានទំនេរអត់យើងមើលយើងអូមកក្រោមយើងមានទំនេរនេះទំនេរ1 port 17ទំនេរ2 23ទាំងទំនេរ2 port ទំនេរ2 port គេ register អត់បានអញ្ចឹងយើងទៅមើល coupler វិញមិញគាត់ដាក់ថា ODS 01 copy មកមិនដឹងថាគាត់ទេត្រូវឬខុសទេអញ្ចឹងយើងចូល subscriber management ចូល NIM ហើយយើងចូលយកអាខ្លីជាងគេនេះហើយយើងផាស ODS ឲ្យយើងមក ODS មកអញ្ចឹងតមកទៀត select ខេត្តចុច search មើលអត់ឃើញទេនៅ data អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ផ្ញើ ODS ហ្នឹងគឺខុសហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅ view map ដើម្បីយក ODS ហ្នឹងមកយក ODS ហ្នឹងមក search សាយ search station អញ្ចឹងយើងយកតែ0ថែម0សាមធំទៀត011ថែម0ទៀតអញ្ចឹងមកឥឡូវនេះយើង select លើ location វានេះ ODS ហ្នឹងនេះ ODS 01នេះក៏ពិតមានលេខ0មកកតុងទៀតនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅពេលយើង search មកអត់ឃើញទេឥឡូវយើងហើយមាន2ទៀតមានចេញទៅ A ទៀតនេះ A ទៀតណាឥឡូវគាត់ថា register ដើមហ្នឹងអត់បានទេ register ដើមហ្នឹងនៅមើលដើមវិញយើង copy old A ហ្នឹងយើងអាច view val មើលសិនក៏បានដែរ view val information នេះអញ្ចឹងគេ val 12 core ណាគេ val 12 core ហើយអញ្ចឹងយើងមកស្ដាម update មកដើម្បីយកODS វា code ODS ហ្នឹងណាហើយចូលកន្លែង subscriber management យកខ្លីជាងគេទៀតមកអាទី5ហ្នឹងផាសវាសារថ្មីសេចសារថ្មីនេះអញ្ចឹងដល់ពេលចុចអញ្ចឹងវាចេញមកទាំងA និងមិន A ហើយបាក់អញ្ចឹងយើង export វាចេញមកហ្មងទៅដើម្បីយើង filter យកតែអត់ចុច A បានហើយបាទវាធំ filter វាយើង filter វាមកតទៅទៀតយើង select យកតែទី1ទេទី2យកទេអញ្ចឹងរាប់មើលមាន coupler តនេអត់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
5 6 7 8 chẳng tên này cục lợn đập pi miền này đập mùi mặt cục lợn đập pi chẳng vía tên này hay nè vía tên này hay dân từ mười chẳng chẳng register bán to tay tên này pi port pi cục lợn lấy tên này tầm mùi cục lợn tên này tầm mùi cục lợn register bán đấy nè nè tên này mùi cục lợn register bán này
chẳng dừng do account mùi na để nơi nâng dừng do remove trên sân đấy nè ui thôi account mùi để nơi compiler đập mùi nè lấy trong remove account compiler đập mùi trên nhé tôi chế nè hai là về cái giờ hai trong import cho mình nè account nè copy mà lấy mùi tiết này nhưng chạy mưa account lock thành cái lô miền lọcแต่นี่miền lọc đấy mùi giống miền lọc đây cho những ai copy việc sang này copy này mùi rất là bày sợi mưa nhà khăn lọc ảnh bởi sao này dương remove vì này chọp lóc dương digital bàn tay to remove lọc một tiệt là giờ tỷ 4 ní tỷ 4 ha sai báo hay sợi anh miền khăn lọc ấy chẳng anh miền khăn lọc dương trâu thì mùa khảo nâng tay nè phọt compiler thì đã mua nhẹ ở miền pi compiler bằng digital ban chương copy bà đi mua nó ngơ nhà nó cũng đi mua ở vấn đề đi mua chẳng nhung đi mua về trên sân sao vì hai nhung đi mua này mùa hè chắc account đi lấy miền không đi mấy account đại nhầm thì mua mấy nơi compiler đậm muối nữa chắc là đi nơi compiler đậm muối port đây đập pi lừa xịt chắc đi nhầm tục nên đừng chăm ở con register hái chăm dương import cho Vinh rồi vì ta copy compiler nữa nâng lấy nhom reply code với thả tay register kèn đấy đây đã tha chẳng anh đi mùi tiệt lấy dương mà mưa anh đi mùi tiết mưa rồi phải mùi tiết viên chẳng đại on chẳng những copy buồn lái cứ dương chạy mùi switch nè chạy mùi switch thay vì tình này port được on thay vì sâu muối sợi anh ấy sẽ là do metro nói cho sợi màu cho cái lại port đi hoài nhưng mà mơ vì ta tình này port được on hay chụp sợi chẳng mà vì mơ bơm miền account này anh ấy miền account chẳng tình này muốn đọc lấy od với tình này hay od với như từ mơ od mà đo nó copy này đo cái lại sơi đo lại nhờ sơi switch ní khơi từ này pi port chẳng dân copy ảnh năng ta đại máu copy máu dân do vía màu sơi lừa mẹp tấn chẳng là dân mơ có register lơ ODE mùi na ODE zone mùi đây nè chẳng là register ODE zone mùi đây lấy dân từ ví dụ map search ở ODE zone mùi nắng search ODE zone mùi nữa ha search ví dụ map mà search nữa trên location nó ôi mà cột cu lấy ODE zone mùi nè ODE zone mùi nè ODE zone mùi chẳng như mình là 4 chương ví dụ map mơ xanh ví dụ information mơ này cột về hai ai cứ mỗi đo một phải buồn chân dương nó sau là copy viết đấy nè ODE code copy viết đâm bay từ search mới thả tá compiler na class tùm nề này giờ lấy những cái này máu lấy những cái này máu dương pha ODE này máu hay search lấy dương mười trái riêng của bà ruột lấy dương xạ ruột một này mới mạch export cho nhỉ mạch export trên kra này đấy ruột muối pi 3 4 5 6 admin 7 này 7 4 của admin này chẳng có tha register bán và có chỉ có location này
ឥឡូវយើងមើលវីឡុកវាមានឡុកអត់អញ្ចឹងយើង copy អានេះមក copy ហ្នឹងមកយើងទៅមើលឡុកមានឡុកអត់ណាឡុកនេះអញ្ចឹងវីឡុកដល់4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ចឹងវា log ដល់14 account យើងអាច import 14ហ្នឹងហើយ remove ចេញវិញទៅចឹងយើងគិតមើលឥឡូវវាទៅនេះតែ2 port ឯ switch មិញឥឡូវយើង copy ទៅទៀតខ្ញុំទៅបញ្ជាក់កន្លែង switch មិញកន្លែង switch មិញចូលកន្លែង switch វិញចឹងនេះខ្ញុំ export មួយសិនឲ្យវាវិតយើងបើក2 link ក៏បានដែរខ្ញុំបើក2 link ខ្ញុំបើក1 link បានដែរស្រួលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយយើង copy អានេះវិញមក copy វាហើយយើងទៅមើលវាបើ2 port អានេះ4 account វាមិនចាប់បាត់ដែរវាទៅអត់បានបាត់ដែរវាទៅនេះតែ2 port ហ្នឹង select លើវា select metro មក search មើលសារថ្មីទៅនេះវិញទៅនេះ2ឬទៅនេះ4មកក្រោមមក1 2 3 4 ទៅនេះ4ល្មមចឹងចាំវិតទៅនេះ4ហ្នឹងវាជាប់ account lock ទាំង4ហ្នឹង4 account ហ្នឹង4 port ដែរល្មម compiler ឃើញយើងមើលមិញឃើញអក្សរច្រើនហើយតែវា lock ដល់តែ4 account វាអស់4 port ដែរឥឡូវយើង remove អា lock ហ្នឹងចោលមកបាទយើងមិញខ្ញុំបាន download ហើយមិញនៅកន្លែង download មិញហ្នឹងកន្លែង download ឥឡូវយើងបើកមើលមកដើម្បីយើង import វាហើយយើង remove ចោលនេះ account នេះ copy វា control C មក copy មកយើងបើកlock របស់យើងមកនេះ import account lock ណា file បើក file មកដើម្បីផាសវាចូលនេះផាសវាចូលមកចឹងអាក្រោមនេះខ្ញុំលុបចោលយើងផាសហើយសិនចាំលុបហើយសិនចាំលុបណាខ្ញុំ delete ចោលមកជាន់នេះហើយអានេះ VC01 ដូចគ្នាចឹងខ្ញុំ save ខ្ញុំទៅ import វាមកហើយបើកមើលតែយើង import ចូលអត់អូទីមកចុងក្រោយមកឃើញអូខេអត់អូខេបានន័យថាយើង import success ហើយយើងគ្រាន់តែ copy អាហ្នឹងផ្ញើឲ្យ Vande remove ទៅរួចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ copy អាហ្នឹងហើយខ្ញុំ remove ខ្លួនឯងមកcell remove ខ្លួនឯងខ្ញុំ remove ឯងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ remove ហើយវាលែងមាន lock វាទៅនេះ4 port register បានធម្មតានឹងប៉ុណ្ណឹងគឺ register បានហើយអញ្ចឹងយើងមិនតេស្ត register ទេឥឡូវខ្ញុំ reply ឲ្យគាត់តេស្ត again មើលតេស្ត again ណាមួយទៀតមកហើយឥឡូវយើងតេស្ត register ជាមួយនេះមុនក៏បានដែរតែអត់មាន let long ទេខ្ញុំអត់មាន let long នៅនេះឥឡូវយើងយក let long នឹងមកយក let long ហ្នឹងបើកនេះមកខាងសិនមកខាងស្រួលវាយ let long ចូលឥឡូវ 13.47.4 36យកតែ6កតុង2 4 6ទៅ6បាន2 4 6អញ្ចឹងយើងក្បៀស1 106.02 67 70ខ្ញុំយកហ្នឹងទៅ register មើលព្រោះអាហ្នឹង
វាមាន free តែបំផតហ៎ចឹង register អត់បានណាឥឡូវយើងតេស្ត register ខ្ញុំយកអា let log មិញតេស្ត register មើលបានអត់អេ on នេះតូនមួយស្លេចលើវាហ្នឹងមកស្លេចលើវាហ្នឹងមកឃើញ register បានហើយអញ្ចឹងអានេះគឺដាក់នេះ connector គឺគេប្រើតែ22ឯងអញ្ចឹងទាំងអស់គឺ24ពេលគេប្រើ22គឺនៅសល់2 coupler យើងអាច register បានណា device គឺ device 21គេប្រើ21អញ្ចឹងតនេះ3 port ណាកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងឲ្យ business គាត់ select កន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យគាត់សូយើងខាងនេះឲ្យយើងមើលដឹងយើងគ្រាន់តែមើលទៅយើងដឹងថាបញ្ហាមកពីអីហើយមកពី connector អា connector នេះគឺ ODS ណាឬក៏ SE ឬក៏ SN ODS ហ្នឹងនេះ connector អានេះ device នេះគឺជា switch ណាចឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងបើសិនជា23ដឹង register អត់បានហើយដោយសារតែ register ត្រូវការ2 coupler ណាមើល port តែមួយបានហើយឥឡូវ register បានហើយវីដេអូខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមហ្នឹង